Gila ban long ki kentien ki bas ngobiria henry ki badanjing mot pat hadu kata ki baya day baru bat kajing rakhi ya ka World No Tobacco Day lani ka sngi ba ka perthai ka ong em ya uduma ha ka lifeway tare ujemang arja arpusau bala tho ha ki plakat dagi khna ka St Anthony's Lower Primary School Shillong ha ka jing shembanta jong ki ban rakhi ya ka sngi Hakatai ka plakat bala tho da way na pedang kena skul laong bau iet ya lau kupa bat sange no ka jing di sikran namar ka wanra jing isi ya ka khmon ka jabing bat kan pen bampong ya kitor ka jing duk pa no ukhun bat ka keme bat pun kot da ka baong jiet ya ka long yeng om yau sikrat ka skul St Anthony's Lower Primary School kala penlong ka rali ban pen sngo pat ba ya ka jing sneu duma ha ka bau la ban kata ya ka kot ka khia bat ka bala ru ban shim no shiteng por ya ka jing em ubriu Hadian karali jong ki khana bala penyat daki nong hikai kumju ki bor penyat ke sekolah ringkat ke jingsen ran lang Father Raphael Tham headmaster Father Don Bor Jerwa manager ke Don Bosco Technical School Shillong ki katu kat ne na ki khana ki laong badai ban sange ke jing di sikran namarkan penpang bat penpoi hospital nak abadi secret bilang hoki, cancer, general disease, heart disease, brain disease. Kita pun jadi bang jadi menjadi secret ya otang, ya cancer, ya disease. Kau mesti jangan kabar ai, saya kita badi secret bang berpihak pen stop nak kerja di secret ya ki disease, ki jeng panggil ai, bang penampoi hospital, buat pen lang bang kerja imbas. Kalian kan ngambil message wajib jadi sigaret nama. Yok pang saya lang cancer, mau cancer. Kat noski pisem por wisnai kini ki plakat. Shisni asni. Kisnahi. Shisni. Kisnahi mapina yarap mi pa. Yarap pindia nahi. Yarap tang ban pinta. Merupai idea pi. Ya jangan apa Google na YouTube jangan. Ni slotanat shibun mamentara sni kada yasni kabarakhi worldwide ka world no tobacco day. Kaskul jungiro kasutna ma bang layo ban pelong ya kerali ka bang sedang nadu ka school campus ringkat bagi kelas 5 kelas 4 bagi mahikai ngilaya ha surok Don Bosco Shadow Don Bosco Square. Ban ngila rumno apa ka gate jong ka school jungi ha ka bang ni la Dalam pergi nak sekolah ban ya pertalang ya kita ki jiu jinam ki bangi ko apa terpau ha ki ki pa pada ha ka imlak salam ro ko ban yele persya ya duma yele persya ya ke jimba duma ya ke jiti duma ro maka ni kalau ku ke jimpa pau ya ki nak sekolah ya ke jinam ke jintip jengki pau duma wara abun ya ke jing ki pa pensniu ya ke jingko ke jingkia jengki Botek merau ya gajing im cuki baru. Bagi kena kita bagi sotenat bagi layu apa sebentar lor kali bagi menjuru bagi kita sotu. Hendak konsai ya gajing seni di bangun rumah. Katim keba hagani ka SNEM keba ka World Health Organization ka buat kemacini kalau ka jingeda ya kena na gajing le don bo jong ki company ki basna rumah ki ba laban penkibi ya kena dah kini kirukom dah kejimpam haji balak lelang buat kani ketin haji balak lelang buat duma rokai kenang ban warna aki ya kajing ketni ya kajing kuak ban ban rumah dan di rumah dialog kani rokai kau WHO kala tentu ya ka pertai barok koi pakin yang lang ban nilai persyak ya kajing le tombo jong ki karena kita bahe bantu bi ekik na lo kini kejimba rumah baringkat bat ka National Health Department baringkat bat ka Dombos baringkat bat ka Embos kepala order lah benar ne kepala tentu ya kiskul baru koi ban pelong ya kini karali dan ngiru nilai sementara da kejikmen om dah bas mau konyo dari daga jikmen marba ilala ban pentip susu bekiweru halo kejik sni jong ni duma kowe ke bakong san ye kelong kajing pentip jongi ya ki kena school kam tam khinarit hani da nabi masri de class 5 khinarit ya kejik sni jong duma bakinum lai shau duma
Ndai na kabantai gitu ki balak ni nginam la shu la istawada kadon hi kanu ka jingirap ka ba kham kerpang na kalian joko sorka banira itu ki balak ni plat haga cindi duma nama ko mangitib hi naga cindi duma kanilam sa sakwe pat ki ja cindi ki ba na pesni shushu ya kamer ka pha juki parlo kata lese tangki na kalian joko sorka hi ka bala ban wat kilat kelenti wan penduna susu ya kini kerja kerni lo kerja di rumah perkam tamu itu di belakang kerni lupa di bawah susu ban penau itu. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.